Hadin khatduh telepor, kini gibru lakha lo nagapartay. Ya ubriu laka hitarik urisau khatnais ba prahosan ubriu hatabartay lakin kuburang kabalang jongkale kabalang snom ubriu ulong patista patbasmat tanduay Henry ubriu hakasam tarik uyayong ana jara ubriu ulang klim bat kawai kalong kuni ubriu latano nagapatay hagakanyang tarik ngayong adang ubriu hakapor pansitay kim kapatid na kasyong sa kamuntong ni pamanlay kumno yaw ni ubriu Medreway gabi tuyame ino nga siya kalimbong Ya ubriu laka hakanyong tarik uno para senang hakenais ba hendai bopra ubriu ulaim hakapatay kentuni kentba pagatim dan tingalo ya ubriu event pangaro hakapatay waktu kentay ibalatre kentay tangsi tayaw ila ino marwei Henry ubriu ulong pasurit pat ubayay mam teko kenra kasyong sa kumonchong ni pamen igumno ya ubriu Ale siya ka pangalan keren na kapunta ubriu laka kena tarik urem hang kena ispat beru perusahaan ubriu ulaim hakapatay udal jong kawai konstituensi patut tensa arem matang sisero ubriu uimpang kapang stop bersama patut isne yang lain ubriu hakapatay udang kat 1 kilo yang tarik uyayong argar penderiu ubriu lakam lakapay hakapor driu sinteng sekwa kena kasyong sa kumonjong ni pamilik kumno yaw ubriu
매제의 나미투염의 비로다가 사그린 못지 Ikaw ang mulkul na isipon.